ngaho urwego rwanjye ntabwo ari urungu ubu ngubu ni rwarubuye kuneza corona ariko aho hantu hadufasha kwibutsa abantu ko bagomba gukaraba intoki n'amazi meza. Yeye turabasuhuje abantu bo kuri Ama-G The Black Official. Ahantu Ama-G yewe imeze bite bro? ntaribi ndakubona ahangaha ni hagana sha nanjye ndi kukubona hano turi cyangwa bita Kiramuruzi ariko banzumva ugira ngo B1G kwisi hose mwebwe mumeze mutese? natwe tumeze neza, nizera ko n'abantu bo ku Ama-G The Black Official bameze neza. Umu-ex w'abanebwe n'ubundi nk'ibisanzwe rya zina urarigarura utakomeza kuryibaza umu-ex w'abanebwe cyane. ego urabona ko urabona ko ariko urabona ko tuje no ku B1G ni umwe mu baterankunga bateye inkunga match ziri kuba ariko kuki mutajya muvuga ko mujya mubona inkunga B1G itera? B1G iri muri kampani za mbere zitanga inkunga mu bintu bijyanye n'imyidagaduro. Yego rero nakubwira ngo nka brand ambassador banaje gukora ibyo nanjye ngomba gukora. Icyo kunywa cya mbere ku isi B1G ku isi no mu ijuru sinzi nimba ariko bimeze ariko ushatse kuvuga ko ari kimwe bakoze ikanase. Yesu hari ukuntu yababwiye ati nanatubura icyo kunywa ahita bakorera B1G ariko tugiye gukurikirana match turebe ahantu biva naho bijya ariko wari uzi ko ndi umufootballer? Ibyo bintu cyetse ugiye mu kibuga ibyo byo ntabyo. Oya reka mbihindurire izina uzi ko nari umufootballer. wari ubu ngubu ntabwo bikiri. nahoze ndi umufootballer. Ubu ngubu gahunda ihari ni ukureba ani penalty kunyine kureba amakosa yabaye ariko ntago nasha iri zuba ntago narigiruka tuvugisha ukuri. bishobotse ukajya mu kibuga naba mpasebeye naba nsebeye mu kibuga. ni sawa nimba ubyemeye. Oya ndabyemeye ariko njye nahoze nyina football. Ubu batangiye cyangwa batangiye kandi match ziri buhabe ni nyinshi ariko B1G ntago iri guhwema utanga inkunga cyangwa gufasha ikintu kigendanye na football. Yes. ndimo kubona hano ari mu kigo cy'amashuri cya Gisiguru. Yego. Mutagatifu Agatha. Niho match iri kubera ngira ngo wanabereka hariya ko iri kuba. Ndabereka ndabafasha cyane mbereke. Ubu ngubu rero tureka nanjye ntembere muri match aba bantu batari hano mbereke ukuntu ibintu byifashe. Nanjye ndi hano ngira ngo uraza no kubereka ahantu tuza gususurutsa abantu kuri stand ya B1G. ubundi natwe turacyahari turi kumwe ku isosi. muri kubona bano ni abakinnyi none match ariko match yaba y'urubyiruko. match y'urubyiruko uko bimeze. dore icyo kunywa cya B1G kiri hakurya. mbereke cyangwa harimo imodoka yabiparitse. abantu baritabira wajya bagumisha kuri mikrofone pe kuko mu kibuga aho ndabona ari ibisazi bari babagoye. ibyo bintu ni mubyihorere ibyo bintu mubyihorere kuko
ariko ndimo ndabona abantu ikipe ya B1 Gin yambaye umukara n'umweru, ikipe y'abanyamakuru ba siporo ningi yambaye umutuku. Namwe rero aha ni mwihera amaso murebe pe, ubu numiwe nkareba nka buriya ndebera hari uriya niwe bita Kari Keza ufite umupira. abanyamakuru ba siporo barasekeje hano, barasekeje. uje abantu mukora subscribe kuri channel yacu kandi mukomeje kubikora kandi tukabibona. Ndabashuje vugira ngo B1 Gin mvugira ngo Mango 4G yego ntaribagirwa ubundi ikintu cya mbere gikurikira B1 Gin ni icya kabiri ituragiro rigezweho mu Rwanda. Nukuvuga ngo ni ibagiro rigezweho mu Rwanda. Livestock Bank inkoko zikorora kana Livestock Bank jene inyama z'inkoko ziri fresh kana Livestock Bank. Umeze ute se ahangaha turi ngo bawitanga mvuga nimero 0782 yego 92 72 abadafite telefone hafi 0782 92 72 Amaji. Yes. Warumvaje ngo bimeze bite? Ariko iyo ndi kwamamaza nta kintu kinangira, hano bimeze neza cyane mu buzima bw'Ubwongereza hano bita Kiziguro. Yego. Hano hantu bwa mbere. Ahangaha tukaba tuhaje mu gikorwa cya B1 Gin ku isi yose. Nyamagera cyabyo mwihariko boss wanjye. Sky 2. Sky 2 nawe hano. Wabagaye. Ngwino mwana ngwino tuvuge kuri Wabagaye ari hano twazanye. Ugiye kuba kwita umwanda. Ni ukuvuga ngo hano hari amamatch abayatewe inkunga na B1 Gin, noneho twe tukaza aba influencer cyangwa abantu b'abahanzi muri rusange, aba brand ambassador ba B1 Gin. Yego. Yes, Amaji. Yego. Uri kwiyumvite hano hantu n'ubwa kangaho haje? Hano n'ubwa kenshi, Ujyanyije n'inshuro kangahe? Nahageze igihe kiki. Ushaka kunkoresha interview kuri iri ntwari wayibonye he? Iyo ntago ari iri Wa mukanda nzujo hano ni iri ntwari. None urabona ibiki? No. Ntabwo ndi gukora interview. Aya. Murebe namwe, iyi ntago ari iri ntwari. Ngaho nyere. Mu birebe. Iyi ntago ari iri ntwari. Iyi iri ntwari. None hano hari iki? Cara aho ngaho hari. Ntabyo kwicara. Ndicara gute hano ngiye kuri iri ntwari ngo genda za. Ngaho. Urwego rwanjye ntago ari urungu. Ubu ngo iri ntwari ugiye kuneza corona. Ariko aho hantu hadufasha kwibutsa abantu ko bagomba gukaraba intoki n'amazi meza. Iri ntwari uzi icyo bivuze bro? Bisobanuye iki? Nanu banyarira. Uri kunyara none. Noya none se ahubwo ni wowe umeze apure kanyare. Kanyari ico man uyicara hano. None se akunzanye ku runyariro. Hano niho banyara. None se singibi sikuri rinwari. Kuki ataro bakarabira se? Mani wajure ki. Ngaho nyereka ahantu nkaraba. Sky tuwagiye umbo. Ni ibintu bigaragara bimeze bitse se bro. Fresh my guy. Bamwita tumesereza B1 Gin ku isose. Twaje gushumika kejel. Go kejel wala. Aziki Kigali hatu twaye. Twaje gushumika ahantu bita Zakira mu Ruzi. Ubu twibera ahantu bita Kiziguro bro. B1 Gin ku isose my brother. Ku isi hose. Wala tugiye gukora show za CD zimwe z'abanyamerika my. Zindi. Ari ukuntu numvisha zanga. Ari ibintu nanjye numva. Rero ukuntu numara kuba B1 Gin ahita numva ngize ibibaraga ahita numva nangiye kuba Rambo. Fatiyo ngo fero wowe. Sha. Yarayibye. Urabona ko yarayibye. Bimeze bite sha papa. Fresh my brother. Yego. Ngubu rero turi kuri Amaji the Black Official. Amaji murabizi ko ni brother wanjye aramblessinga nanjye ndamu blessinga. Maximum respect. Ibintu babimeze neza cyane.
wite ku bundi akunda P1 vuga ngo P1 oya baba babonye ko P1 Gin ari kwisose ubundi ubuzima ni wa nene. Yes, ngira ngo rero mwamubonye Sky 2 tugiye kuririmba hariya, muraza gukurikirana iby'igitaramo cyacu kandi every day tuzajya tubagezaho ukuntu ubuzima bwacu na kampani yacu dukorana. Yes, buri wese afite umuzigo we, yanyweye icupa rye yishyuriye izo fakire nasoze bayindataje mu mizigo, amaniga mu mizigo, sharp guys mu mizigo, cyore mu mizigo, mu mizigo, slay queens mu mizigo, amaninja mu mizigo, juwe mu mizigo, juwe. Kirafiye bare yishyire ku cyangwe aze dupapare tujye kwica icyaka, njye niko nabaye nta nicyo bitwaye, nabyikankare n'agakasike menya nanda y'umujinya, kandi simbafera simbasaba sheya ahubwo ndabahakeya nk'ababyeyi banjye. Muze tujye mu mizigo, amaniga mu mizigo, sharp mu guys mizigo, cyore mu mizigo, mu mizigo, slay queens mu mizigo, amaninja mu mizigo, juwe mu mizigo, juwe mu mizigo, amaniga mu mizigo, sharp mu guys mizigo, cyore mu mizigo, mu mizigo, slay queens mu mizigo, amaninja mu mizigo, juwe mu mizigo, juwe. Kaguru kamwe yamwihina, kaguru kamwe yamwihina, kaguru kamwe yamwihina, furi 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 furi. Ecyo nibya bizunga ijoro amanywa turanywa icyuki cyagotwe nkacanganya, mbese ndi umusaza tekira GP DJ mpereza PT swingi kwiti, abana bose basa nk'abamisi gacupa natera umutoma ngo ubuzima uraponona, kandi ni wowe umpa amahoro iyo wanjyanye horo, tugapapara tugatembera mba numva zaratunaniye nawe. N'umuzigo bisoso n'umuzigo, DJ Mila n'umuzigo, DJ Marno n'umuzigo, DJ Ila n'umuzigo, n'umuzigo, Toxic n'umuzigo, Jojo n'umuzigo, Rocky n'umuzigo, Trucks n'umuzigo, Office n'umuzigo, Amachi n'umuzigo, Sami Sinta n'umuzigo, DJ Renzo n'umuzigo, DJ Pengo n'umuzigo, Jerry n'umuzigo, kama mbaya sha umuntu aseka inyuma kandi imbere arira, umuntu ahinduka vuba nk'igicu cy'imvura, umuntu ukora ibisasu twese byaduhitana, umuntu umuguriza babaye akakwambura, umuntu urashyira mukaba inshuti magara, ku butunzi bwashira mwanahura agakwepa, azagukoresha bibona kuvunika, numwishyuza yenze no kukunoba, akurogera umwana kandi nta nicyo mupfa, umuntu ukwima amazi yo kunywa akayamena, akunda ibirori agahunga ibiriyo, kandi amaherezo nawe akisangayo. Umuntu ni mubaya, umuntu ni mugari, umuntu wakoze amabara no muri Edeni, umuntu w'icundi, umuntu wishe Yesu, uwubitse ibanga ni nawe ugutanga, umuntu arancanga nanjye bikancanga, ariko uko mbishaka menya arindi bipanga, nanjye sinzi shasha kuko ndi umuntu, ariko uko mbibona sha umuntu si inyama n'amaraso n'amagufa no, umuntu ni ikibyishemo, ni umuntu si inyama n'amaraso n'amagufa no, umuntu ni ikibyishemo, umuntu utera imbere amenyeka yahekenya, yifuza guseka abandi bari kurira, kandi aho bipfira kurura yishira.
kwirarira akunda ibyiza gusa n'amasari masamasa yishimira ibyago by'undi yiyibagije ko iyo rupfu hageze tudonda dundi urisamura ngo urakire mu mutima ari ruragapfa wasize arabimpore kandi mu by'ukuri ngo iyo aba cyari gipfuye umuntu akonga akikubona mwagera no mu kazi akakubikira imbehe imodoka idafite shoferi burya ntiyagenda natwe tudafite umuntu ntitwahemuka umuntu usinyama n'amaraso n'amagufa no umuntu ntikibyishemo gise ni umuntu usinyama n'amaraso n'amagufa no umuntu ntikibyishemo tinya umuntu icyo mufatira uti icyo mupfana uyu mwicara mutebya ndetse mukanaseka ejo niwe ugutaranga umuntu uburanye ukuri kandi akagutsinda umuntu atsinda urwano gusenya ingo z'abandi agusha imuhari wagenda akakuvuma umuntu utagirira impuhwe imfubyi n'abapfakazi ahubwo akarangwa no kurya duke bafite kandi yamara gupfa bakamuvuga neza hari nk'abakire bazi ko tububaha byahe byokaja ko twubaha ikofi yabo nabo nta miyaga dukoreshwa nk'amapunda cyangwa tingatinga umuntu usinyama n'amaraso n'amagufa no umuntu ntikibyishemo gise ni umuntu usinyama n'amaraso n'amagufa no umuntu ntikibyishemo umuntu usinyama n'amaraso n'amagufa no umuntu ntikibyishemo gise ni umuntu usinyama n'amaraso n'amagufa no umuntu ntikibyishemo Jaman n'amajete blaka na crack on the beat my nigga umuntu agutera inda mwishimanye wamugera imbere akakwihakana akakubwira ko atanakuza ari imanzi ariko umwana yazagafata akavuga ngo haba